Дыраболору әһеге акцент берini көрөт. Келеңе сылларга өрүстөр улара халааннан саасаксын балыгыня гытатыр. Бу саас быгымайгы хайдак болгон билери бүгүн студияга гырдыбыт у ресурсаларын федеральный агентствотун өлөнө сүнүнөгө уго управлениятын салаячыны бәйнән толорочуну Петр Михайлович Аргунову. Сааскы халаңа билемнени үлете кайдак сагаланан эрери. Быйыл өрүстөрбүт эстилери кайдак болуй. Эрделеду койтуду. Сабакалаагын кайдагай. Сааскы халаңа билемнени үлете билген кайда хытыланыр. Билемнени үлете кайригер Магадан бехме Магаданская область кирер. Би көрүбүтөр. Хакайригер булана сылаңаранара түттүн ужулениги бүппүт. Ол курдук буланы би федеральный территория болуп кетти. Олен Сахарин правительствотын кытта билгүлелибит. Ол Сахарин правительствотын ихинен кычыгыс бар. Ол септах распоряжениялар, документ. Онон булана касбидде министерстволарга, территорияларга барылыр конкретный указания бар. Онон үле барар. Онтон бихиене буллагана бихи управление тихинен ме нормативно-правовой база Септахылылар коддук федеральный агентство ресурсов бюджетинен тураттарытта хептах приказ тахсар. Онон сиддетен бәбит управление игереме септах приказ тахсар калан утөр белемнән. Жонтон уже терилен төт кайска үлөтүн этебит. Бастан туран булганы нунучу уполномоченный орган дейт. Угасыннах. Ол полномочия ден хакуннан Министерство экологии. Айылка карасты бул министерството берилди. Сүбөт 4 статья водный кодекс. Олар кытта күскүлелибит. Олар кытта үлелемет офисына кечеге эти бастыгыта. Иккинен буллагана угаттыр бар гыдыстыры экологическая опасностях объекттары предпаатка обследование этет. Калаңы белемнякты белеме хокты ден. Эми улахан үлөгүтүлдер. Он Росприроднадзор, Ростехнадзор, Министерство экологии, муниципальное образование, специалисты муннан баран объекттер көрөбүт. Бир-бир Антон этикис болду, 100 пуллагына улахан бары билелер. Противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда. Ол аттын бурстуе му карардабыт эрбэхинде. Бір уже дилдер владях уже хасталы. Он это бесполезно минутчилы шудетели регулирование режимов работы водохранилищ тен бия полномочиялах бут. Бия хавулана хахайригер кандык водохранилище бирова локан Белюйской. Онтон Светлинская ГЭС кадетерме юсканер. Он на Магадан облареме водохранилищелах под Колымской ГЭС. Тугна вот он. Энергетиктерге хептах сапасу бар булуктах. Олаты киндер стабильное электричество вырабатывает дохтернан, вырабатывает дырблахтернача Белюйская ГЭС 1-2 ханнаврар. Алурусу сүрін потребляет. Олаты алмаз хостағаны промышленностька. Антон Белюйска улағана қарауыл ұстарты. Северный завод тен бар, доставка жизнеобеспечивающих грузов тен. Оно как раз өрүсәһиннәгәне қарауылар хептах неф чоқ тағы дейілер. Бұл сақайыры бар сөптақ тәрттілі министерство. Ол онны баржылар, қарауылар чачас сері хептақ түк ағылырын күндік хептақ объем ұбырағалдан берер. Ол оны бартын специалистовет анализтан, расчеттан опсай ымыргыден, межведомственный рабочий кычыт ымыргыден ол оннан барып алылар. Олар күтті бұл кәлері хағылын теріме бұнyaқты бұд, бұламытын оңыры бұд. Ол ымырға қастады болачы. Оны же Колымская ГЭС кеме болар. Чопчу білгіләхінер балырды? Чопчу білгіләхін официально Якутская ГМС етер. Оны предварительно білгіленсеп. Фактический материал бар. Оны олоғырын әме бәйбіттіғаны кірітік анализді бұд. Полномочият бар олен. Олы түтер. Білгіләхін болағына тоқтен сүгін. Мұз
халамыт каддах аарыны уга барабыт тоокты ден. Борсуды кылгастаттаха онну куттал кахан баран бар. Тоди хана каргыс өскәтагына диба. Шүдүк эмиске хаспыт күскә каллангана, дружная весна каллангана бар. Ондан бие болланы карбыт те муспут турга халыңа ме рулонюны булады. Ол болланы халма устарга килагатта нахар бак кар төн эме убор битерди. Тону төт основной фактор бар. Каддах күһүн уу турбута, төһөлбөк уулах турбута, муз калыңа, онна төһөлбөк кар бар эди. Аны буллана бу карачыларга уңа өттүтүгөр билинге бу состояние бу каңас түтөр буллагына кандай булырым болду эди. Көрүгү кудук кытарын олор, олата кытар бу полата харал бахте. Бу калымат түтөр орона этти. Алагые бассейнерин бардыр. Албакарда тонтун быйыл буллагына хака херегер норма диякап, но бу алдан түрдүгөр, алдан улуугар онна нинугири улуугар хара ари норматтан үрдүк. Эти бире онна билин аяха буллагына тулкадырыхым бар. Муз калыңы. Муз буланы оксайдан хака херегер ме нормальный норма ден. Норма ден бар. Олата хэптах норма ден определенный муз калыңа. Ол онна хитере тибет, хитере томмат калыңа эбетер ахар бар ден. Выше нормы, ниже нормы ден. Аны улан бу мына бу өрүстөр өлүөнө алдан амма билүү яна адыче нигирка калыма. Бу улана постера, бу өлүөнөгө бу быйыл Бу постернан эге кемден көрөп булдага ди муз калыңа? Ягумыз кинер официальный данныйдыр, оны бие официально атылганылабыт. Онна бу информация анализту. Бу былырыңга хадда этеди. Бу буллагана былырын холбура бу быйылгы былырыңаттар элбахтен. Холбура бу кыл ден алата выше нормы ден. Көрат бу калмага выше нормы. Бу өлөнө өрүкскө буллагана бу ленскай, онна жукускай бу табага кангаласы. Онна бу алдыңга усми. То мандык кылгастаттаха мандык үшүдү баардахына. Акария башы опсионалдахына нормальный муз калыңа. Но хор хидерге муз калыңа ари үдү хогус. Канна бары. Ленсайга бар, өлөкмага бар, өлөкматтыр. Онны бу куарат аннатыр. Онна калмага бу я калма, орта калма точно калын. Выше норма. Бие булан эти 1,5 метр лагайын этебит. Центральный Россияларга мындык үбачка яра. Үбача антимет. Ол бихен мындык була 1,5 антиметр. Онра калын. Онта же өлөөнөр үспүтүгөр самый кутталлах участоктор кандыктары? Муз барытыга. Мен нормальный петтачу. Официальный каталог заторных, зажорных явлений местлерден бар. Хеттон асыллах, хеттон түйсыллах. Ол онна буллагана карар сиддер уже билден тур. Ол морфологически кихи бахарын сөп. Уныр калбак докторская үлөң холлубута, кандидатская холлубута. Эме көрөчүлөргө борстудук бахарын тахана мусканна карын сөп. Эмискече өрүс калам баран халайыр сирер карын сөп. Кутталлах өрүс кечи сирер карын сөп. Өрүс кадда кечен сөп. Аутотор аргы бар болун сөп. Эветер каддара мында аңарыр ду эветер полностью аргы бар. Онна буллагана протоколларга, онна чичасырга, перекаттарга. Ол курдук буллагана төддөн төт өлөнөгө месте бар. Олох кытанаккар үйүскүн хөптү. Эре онна хоро хере үйүскәтин дагы онна үйүскәтана дагы нехиленне элине токтолбат. Тоди ханкинерах. Ол карбы сире ута тур үйе тагыстагана токто болбады. Онтол нехиленне тытыр же куттол үйүскәтин хөптактен ханны бар. Ленскайга то билен турар. Батамай бар. Олох ороона кабылдар ортотугар. Оныр улухан аргы бар. Онда да оттуулар таксандар. Улухан. Беректере олох коренной беректер тас кадактыки хаджастан каябат. Антон дашы аллара аритүстахана тинден ден бар. Антон өлөхман тытыр кыллахский разбой ден бар. Олар кастабындык караоз аргылар баллар. Покровская сине деке боллагана ари
улахан үрәхтер кире хеддер улахан тарын ден бар. Улахан тарынга ме тарын натаганы онна ме кален иннен сөп. Кора таттыр мыстырга баллар табага кангалас мыстыр там кычысырыр. Оло. Онна уллагана туннамга эхлах арылырын аттылар. Онна олох эхлах аттыр. Кален барын кең баатык маннык халаяр өрүс. Онна кумактак байыр. Олох диринга чахарын калар. Онна мус барар кыга хох. Онна протоколларынан күйе баран калар. Онна либо ула мус келен онна чүдүк аспат. Ол онна карар, онтон лөлүнөс сангар аллара кубалах дендеме арыларга онна ме каранса. Онна кардаган ати ситта подпор үскүр. Ситтуракка. Ачон ати кимда деревне кара деревне барла. Бүлүгө онну кутта хох. Гидре технический сорой хаван турар, регулируемый. Бие бүлән турабыт холора. Газ барбарпак булды. Өлөнөр үйүм бакарда багыр бутнан барынса, алданын эме оннук эмеске чакырдан багыр бутнан барынса, амман эме оннук, таттан эме оннук калма чахин аңарына. Эмне онну үйөт түтөр газ барыгынан барыти орто калма дике каллаган эме онна. Онна ме ари текки хет бар. Чибирирте бары билелер. Орто калмага лобуя деген бар. Лобуя деген ол кая бар. Метас кая келем баран классический 90 градус ергер калма өнү улахан өрүс. Ол онны келен ол ыраханны карынсы. Тинде күт. Жап онтон баланы же быйыл өрүстер бит эстилери кан болду. Былырың баллаганда Иркутскайга мусустар хүббе хас университет. Манныктен. Ыйгар 15 жылы тыддере беге прогноз бытынан Ленскайга өлөкмө каңалас коракка дери катабит. Ыймыйын 15 күн. Бул ыймыйын ортотор дери. Антон хүббетер индере уланы уже амма алдан онна алдан түйөр нам. Херер ол ман аллараттан таксын хер. Аллараттан хыл хер бул. Согрутта. Онны таксан хер онтон булганы ме примерно чолга бүлүү таксар. Онда ыймыйын бүтүтер дери хүббебеске нерте орто калма үйө калма орто калма барар. Ый бүтүтер дери ыймыйын бүтүтер дери. Этинник установленный кассылая катыландар биремелере келер. Онтон ари 4-5 күн эрдилен сөп. Тым ари эрде хылыйдагына. Күн жыл олох ыныртты ол хылытты хылт буллагына. Онтон ари күн жыл тымныйын буллагына, былыттах ин буллагына ари токтур. Үстөт олох эти күннөр ынтык бахаралар. 1-2 күн ынтык бахарар. Оле инте мәнәпәт норма ден. Нормадан каллана хен шүддік әтәңгә ахар. Норматтан ойокалата даны уже олық ырахан болынсы қартығына. Сөп, Петр Михайлович, бей студия бұтар кәленің життап күтігар мақтана бұд. Әйге акцент берін көрді бұд, аныңыз көрсі қадері.